Cala número 25. Rei Jesus saukutani Allah pachkahir markata Kangko kenai pathana Kolyanan gelana kampi Rei Jesus sarun kasa Sintiku sisinya niwa Espia tanah kataki Kiwa tanah sabdaniu Kristur katokanya taki Kusisi taisui tanyani Rei kesusau utani Maca koyang jama pampi Jekar kiri nakapkan Allah pacaru wirpani Rei kesusarun kasa Sintiku sisinya niwa Kestia tanah kataki Kiwa tanah saktaniu Kristur katokanya taki Kusisi taisui tanyani Cristo Jesús reinará y la recompensa dará. Felices todos serán al estar. Glorioso día será, todos los salvados de Dios, cara a cara Cristo verán. Muertos resucitarán y recibirán a Jesús, listos estaremos a Él.